Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngento ebaluleke kakhulu ezothinta umhlaba wonke, private number. Baningi abantu abawusabayo private number. Igama ngubhaka isibongo wanzama bathi ngihlambile, bathi ngibonile, bathi ngizenzile, bathi wathinta ubhaka udakwe yini ingqwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholo lodwa likamentshisi ethuluza ngihambi nalo ngilifica ensimini uqama uqakile kuzoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedanga abane ngunogwaja obhajwa ikhulile kufuka amakhanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathe lenkosazana ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanya ofokofo phuza amanzi ngeke sizwe ngempatha. Ngizokhuluma ngento ethinta private number namhlanje mase ngithinta futhi ngento ethinta impumelelo yomuntu ngoba abantu akufanele athi umuntu akaphumeleli ngoba ethi uvaliwe kanti ingqondo yakhe iyona elekelela lo muntu onomona ukuthi kufezeke inhloso zalo muntu onomona, yabo. Kunomsindo ke ngapha ngizocela simove siye ngakwenye indawo. Siyamuva ngapha ngoba abafana bayasebenza. Siya ngakwenye indawo. Ngizothinta nje into ejulile kakhulu ethinta nje private number. Bayawazika abantu private number, nawe futhi uyazazi ongawubamba private number. Cha, asimuveni bafowethu ngapha ngoba kunomsindo, asukeni ngapha asibheke indawo khona la ngaphakathi ongazwakala lo msindo lo okhona ngoba masila nomsindo ohluphayo. Asibhekeni indawo khona ngesikwazi ukuzwa lo msindo ngoba ngizokhuluma ngento ebalekile. Angisozeke mina ngathi mangingena la ngingenela ukuzodlala. Ngiyabahlonipha abantu abangilalelayo nabangibukelayo. Ngiyawahlonipha amazinga impilo abakuwona futhi ngiyakuhlonipha nokungayiphakamisi kwabo bonke abantu la bekhona ngoba bafethu ngesiqamba manga. Abantu esithi masikhuluma abalalele banama profile aphezulu kakhulu, phezulu ama profile abayi ngcono sisukeni ngoba kunomsindo ngapha. Nampa bayasebenza phezulu kunomsindo ngcono sisukeni, yabo, ngcono sisukeni. Ngangeni la angihambe ngapha, ngcono sisukeni. Beke indawo ongeke umsindo ube khona, yabo. Ngiyawahlonipha kakhulu. Kunezinto ekufuna sizikhulume ngoba thina into elindelekile kuthina njengabelaphi, into elindelekile ukuthi siprotect abantu. Ngiyaxakeka mina mase ngibona abelaphi befuna ukuyiprotecta bona. Umuntu owumelaphi baba protect umuntu oyiphoyisa uprotect umuntu, yabo. Lemhlabeni into ayenza kuthiwa umelaphi ngoba umsebenzi wakho kumele uvikele abantu. Leyo nto leyo baba, khona izinto ongafanele ukuthi uzozibuza noma uzobonisana ngazo. Umsebenzi nje womuntu othi umelaphi, nala kuyafana umsindo sakhona. Umsebenzi womuntu uthi umelaphi uprotect umuntu from abathakathi, protect umuntu from einkingeni, protect umuntu from ekubalekweni kwemali kuyena, uyabona. Umuntu umvikela kubathakathi. Njengoba umuntu umvikela kubathakathi, lo thakathayo uthathephi lo muntu athakatha ngawo, athakatha lo muntu omvikelayo. Ngitha ngicacisa la manje inyona azingi-understand mina ukuthi ngimiphi, uyabo. Lo muntu othakatha lo omunye ulandephi umuthi. Iqiniso limile lithi umuthi ulande enyangeni, yabo. Njengoba lo ethakatha lo uthathephi lo muthi athakatha ngawo ulande enyangeni. Inyanga inike lo umuthi ukuthi lo akabulale lo. Mayisafika umuntu kumina ethi ngibhaka ngiyathakathwa,
mina ngilwi nalomuntu okuthakathayo kuphela ngilwa nalomuntu okuthakathayo plus lenyanga emnika umuthi ukuthi akakubulale yabona ngoba lo muntu ekuthiwa kayanga enyangeni evil ngaba kayenzi lento yokuthakatha inyanga kahle kahle lethakathayo so manje mayithakatha inika lo umuthi wokuthi akakubulale so ngizokwenza njani mina manje ngizofika ngithi wena ngiyakusiza kodwa at the same time ngibe ngithini futhi ngithi kodwa ngiyazwana futhi nalenyanga ethi bulawa ngeke ngikwazi lo msangano mina baba baba ngeke ngikwazi lo msangano ngeke ngikwenze mangabe mina ngikuprotector wena usuze kumina ngikuprotector kulo makhelane wakho owumsangano onomona olwa nawe ngiprotector kulo muntu osebenza naye onomona olwa nawe ngiprotector even kule nyanga abayihambayo futhi le nyanga abayihambayo nabo labantu yabo ngoba umqondo ongasile wokuthi bulawa ngeke mina baba angishubheshi ngeke mina ngifike ngithi ngiyakuvikela sengiyabonakala sengiwumngani futhi nenyanga ethi bulawa kushuthi mina ngizohlangana nalo sinayi ukuthi wena ubulawe uyabona ngizohlangana phela mina nalo sinayi ukuthi ubulawa wena ngeke ngiyenze le nto mina baba ngibheka indawo engenawo umsindo la kodwa ngathi ngingconywana la ngaphandle ke la ka King Park yabo nje mawufike ngoRocky Ridge uqhamuka ngapha udlula kulendlu nathi guard house liya mawusuyangena ke la yabo udlule yasango lelo uzongena ngapha yabo manje laba fethu akufanele sikhulume ubudomu kufuna sikhulume ubuwisdom uyabona mfethu bengabe inkabi izokubulala inkabi nje bekubulala kunomuntu oyithumile inkabi kunomuntu onikeze inkabi imali musu kuzonda inkabi wena dila nayo inkabi ngoba seyifikile dila nale nyoni ethi bulawa into enzima lapha manje ukwazi ukuthi ufike uthi hayi ngizodila nenkabi ingane yabantu evele yazokuhlasela ningaxabene nayo sekuyaba wena manje uzolwa nayo kuphela nayo kade izama iparish khona lempathe eyithumile dila nenkabi ugcwale ngayo magcwaleka ngayo uyibophise bengabe uthi uyabophisana then inkabi ke ayikhiphe lo muntu lo oyithumile mawukuthi iyakwazi ukucula mayingakwazi ukucula kulungile ke iboshwe inkabi ibisiyamhlukanisa ke alokho ezoyikhokhela ke ejele ngoba phela kuyafana baba noma ungaboshiwe kodwa makuboshwa inkabi athi uyithumile usuku uzokhokha uzunye baba mayingaphakathi ejele baba uzokhokha uzunye uzukhokhe uzuyisonga ngiyithumeleni ngoba nje inkabi vele njengamanje ngidinga u2000 njengamanje ingane zamayidlile eminyango njengamanje uma uyagula gijima wena uyobheka yonke ngoba mawungabheki yonke leyo nto izocula ukuvala ukuthi ingaculi tatazela amakhonto ekhala ngayo tatazela yabo yes how are you I'm good yeah belungu bakamakhelwane laba bangibingelela ngiphendula ikhamera futhi ngikhuluma isibonana awukho kumsindo ngapha let me turn my camera phela kunamaqiniso bafethu ekufuna siwakhulume la yabo uyabona noma ungathi wena hayi inkabi iboshiwe mina ngisemnyango baba lalela izokusebenza gcwala ngiyakufakela baba isingaphakathi edanyana usemnyango wena ima izovela baba ecourt kufuneka ukhokhe baba beke nje kwathiwa nansi ingane iphethwe yikhanda ufuna ukugijima uyobheka ingane once wangakwenza lokho baba izokubamba babalalela iyothi noma seyibosha lamanye amacala wena uzoloku ukhokhelela ukuthi nawe uyithumile mfethu lalela ngikufakele uzogcwala mina mangabe mfethu uthatha isinqumo sokuthi khona inombolo ufuna ukuyisebenza lalela bheka qala ifunde qala ungavesana usuke nje uthi hayi ngiyamzonda loya ngisayoqasha inkabi ngifuna imbulale ngoba ngenzeka ifike igaxele baba ayikho inombolo engagaxele baba yabo and kuyadependa nokuthi yakubani yabo so angikwazi ukuthi ngithi hayi ngizonda inkabi kodwa umuntu obethuma inkabi ngiyamthanda umuntu engimulaphayo uyathakathwa ushawa ngechitho
ushawa ngelwane akalala ebusuku into zakhe ziyabheda mina ngimlwela izimpi mase ngithi ngizonda lo muntu othakathayo kodwa umuntu okhipha umuthi umngani wami fusek ngiyoniphatha mina gcwale ngakufakela mina gcwale ngakufakela baba mina mangabe uthakatha umuntu kanti umuntu uzokuza kumina lenyanga ekhipha umuthi isitha kumina fusek yona kuzothi lo muntu othakathayo fusek kwayena gcwala ngoba lo muntu omthakathayo ngebhadi lakho wazana no King Phaka and ngeke baba udlalele kumuntu owazana nathi baba ngoba angincethezi mina mfethu angincethezi into emnandi ngalabantu abasupportanayo la noma ebhede umuntu basupportana noma ebhede uSgujana zimsupport inyoni lezi inyoni ezisupport uSgujana obhedayo kwalezo nyoni ngelinye ilanga zizoxabana nalewo uSgujana baba gcwala ngiyakufakela baba gcwala ngiyakufakela nizoxabana mase ngixabene uyofisa ngathi ungagibela phezulu kwendlu utshela abantu ukuthi wazi waphethe uSgujana wazaphethe uSgujana kanti njengamanje mina ngithi angixabene naSgujana angixabene nanyoni angixabene nampatha angixabene nanyanga angixabene na17 into engivumile ngimela abantu mina ngimela abantu baba ngisho ngisho inyanga zingahlangana zenza ikhokasi zibe 1 million zithi seziyazwana seziyaplana ukuthi abantu ziyobaqola kanjani mangisamela abantu khohlwani bafana ngeke ukwazi ukubaqola khohlwani bafana khohlwani gcwala ngiyakufakela khohlwani bafana ngoba enye nenye ngizoyivula ngiphinde ngiyikhanyise kubantu ukuthi mayinje ihamba kanje anye nenye mina ngiyohlala kumile kubantu ngithi into enkulu edlula sonke edlula ngisho mina idlozi lakho baba lalela nami nguKing Phaka impela mangase ngithi ngingaphezulu kwedlozi lakho kobe sengiyadakwa kwayimina kobe sengiyafana nomuntu othi uNkulunkulu uthwele kobe sengiyafana naye mangathi ngingaphezulu kwedlozi lakho idlozi lakho lingaphezulu baba in such a way ukuthi ilona decide idlozi lakho ukuthi uza kuKing Phaka lona decide awu baba andidlozi lakho libhekene nempi ngoba impi ebhekene nedlozi lakho ihambe wena ubuye udayisa idlozi ugcine wenza izinto kube sengathi uyalidayisa idlozi lakho kanti idlozi alifune ukudayisa baba baba awukwazi ukuthiwe ngelinye ilanga umuntu abakuphatha uyezwa bakubeletha bakuzala uthiwe namhlanje uzoba ngabaza into enga idlozi elingayifuni alifuni ukungabazwa uyabona bengabe unephaba ngempela funa uyazi lo mthetho othini akekho onelungelo lokungabaza idlozi lakhe ekho babone ilungelo lokungabaza idlozi lakho ekho kufanele mawungabazile wena impi uyidudulele enganeni zakho ngoba ulaka liyaqhamuka seliqhamuka ngezingane likiyeke wena livele qhamuka enganeni ulaka udayisa izingane zakho lapho uyimpatha kahle kanti izingane zakho zithembele kuwena mzala sengiyabuya ngize kule ndaba le ka private number bengisayihlela le ngoba ngifuna abantu mina bangimisquote alikho mina ilanga gcwala ngiyakufakela mina bangabe ungayithathi yeke alikho ilanga ekothi uKing Phaka usezwana nezinyanga mazithi gquma ngiyagquma mazithi shona le ngishona le mazithi khupha ngiyakhupha futhi ngeke ngizwe mina ngo17 mina ngeke ngizwe ngo17 mina uyongifica ngiyithanda inyanga engiyibonayo ukuthi nayo ikhathalela abantu vele emhlabeni awukwazi ukuba 100% akwazi njenganami nje mina ngiyazazi mina kuyenzeka abantu bathi bayangifonela bangangithola ezingcingweni ngiyazazi ngeke phela ngibe 100% nami phela babalalela angikwazi abantu abangaka kuthiwe ngizobamba izingcingo zabo ngoba wonke umuntu ufuna ukukhuluma ngami ngizosibamba kanjani zonke nje a day njwa ngena ama calls amangaka kodwa ngiyakwazi ukuthi engingambamba namhlanje ngizombamba kusasa mawungifonela ungajaha ukugive up baba ungagive up mangifonela take it easy ehlisa umoya uzongithola ngoba khona iplan esengiqhamuke nayo manje khona iplan esengiqhamuke nayo Monday angisafuni ukwenza ama walk-in consultation ngifuna ukudila nezingcingo Monday abantu bafuna mina Monday nje ngoba zonke izinsuku mina ngenza ama walk-in consultation uyabona abantu bayafika ngigcina ngikhohlwa yilabo bezingcingo manje so nje ngomsombuluko ngiyacela bandla wena osungizwile obufuna ukuza ngomsombuluko ungezi ngomsombuluko ngifuna ukudila nabe ezingcingo ngolosibili
ngiyacela ungezi baningi abengcingo ngifuna ukudila nabengcingo ngolosithathu wena ocingo babalalela uyofona uzuyeke ngeke uzungithole ngidila nama walk in ngolosithathu uyofona ufona uzungidube uthi lokho engibhaka futhi sek kwakhe ngibhaka loyo kanti akalibamba ucingo uyongithuka mfowethu uzubuye futhi ngolosithathu angibamba icingo kodwa ngolosine ngidila nengcingo ngolosini zibanjwa yimina ngoba bayayibambe office niphinde nibathuke lithi hey asifuni nina asifuni inkosi yethu thina uyabona babuye office bezongikhalela elabantu abasithathi serious ngithi vele kodwa nina ni serious phela umuntu oserious yimina babefuna mina banelungelo lokukulwela ukuthi bafuna inkosi yabo yena inini naziyo ngoba ukuthi ngibhizi yabo and umuntu mawuzomtshela ekseni uthi inkosi ibhizi umtshele mina uthi inkosi ibhizi ayifuni inkosi yakhe alalela baba uzogcwala bazokugcwalisela futhi kodwa noma umuntu angaphatheka kabi maselizwile iphimbo sengithi igama ngubhaka yebo sawubona ujabula afathi nakho ke mayiking kodwa mazothi afuna mina kuqhamuke nje into ongazi noma izayizayi izothi igama kengibhaka kufone lo uzonyanya umuntu kodwa ngiyacela abafethu sibekezelane nini ngolosine ngidila nengcingo ngolosihlanu ngidila nezingcingo ngomgqibelo ngidila nama walk in Saturdays nje ngidila nama walk-ins bafethu walk-ins okusho ukuthi ilanga lama walk-ins lu2 ulosithathu you don't have to call to make an appointment fika mfethu konke kuzoshesha ngoba ngiyahlela manje Wednesday number 44 Rocky Ridge Road in Hirad noma nje ku Google Map uthi King Park iyokuthatha kubek Wednesday Saturday go straight to Google uthi nje King Park Nzama iyokuthatha kubeke noma uthi 44 Rocky Ridge Road iyokuthatha kubeke uRocky Ridge lapha niboni ngathi athi nginikhombise futhi ukuthi imuphi ngigwaqo ku Rocky Ridge nange uRocky Ridge lo mgwaqo nanku uzuzongena la yabo uze nje nanke iwona Rocky Ridge lo uRocky Ridge mawususifikile ubona ngale yandlu leya yelokhuzana iyama security le yandlu nangale futhi khona kulimba ubona ngale yandlu le usuyangena wena la usuyahamba uhamba ngaphansi kodwa hamba ngaphansi uyophuma mama ngale hamba ngaphansi njalo uthi yazibo ngaphansi uzoqhamuka la nakho uyahamba ngaphansi ungena lapha yabo udlula la mawudlula la ngisuke ngilapha mina kuvaliwe ngiyakubona mawudlula ngiyakubona wena usukudlula la uze njalo ngicacise lento uhamba ngaphansi futhi nje kuthiwa ngibhaka asinayo direction kwenzakalani asimtholi mawuza yes uzongena kulendlu ufike uyayihlalela kulendlu nakhe le ngathi 18 ufike uyayihlalela khona iyahamba ke lendlu iziye esigodlweni ngaphansi uyabona so angifuni nje kuthiwe khona into engacaci khona into abangayi-understand abantu ngoba nginithanda kakhulu angifuni nje ubona abantu bephatheka kabi ukuthi abayitholi inkosi yabo so nje abantu from now abazi ukuthi Monday ngidila nezingcingo nje Mondays yabo ya ikhululekani la khona ngisho isaluni nansi isaluni yale khaya isaluni nansi isaluni isaluni nansi khona ngisho isaluni phela phela angizele kuzoveza amasaluni namhlanje bengisho khona ngisho isaluni phela yabo bengisho iziningi into eyikhona yabo so ngizicaciselani lezi ndaba ngoba angifuni thiwe khona umuntu ekuthiwa akayitholi inkosi yakhe athi mayeselwa kuthiwa uronge unelungelo lokulwela inkosi yakhe ukuthi kade ufona uyitholi kade lokuyizama uyitholi kodwa nje bafethu from Monday ecingweni Tuesday ecingweni Wednesday walk in no ucingo
And please niseve le video kuzothi Thursday ucingo, Friday ucingo, Saturday walk in, isonto ngiyathandaza, ngiqhumana nedalwa, ngiqhumana noNkulunkulu, ngiyaphumula ngesonto. Isonto ngiyaphumula. Ngiyaphumula ngesonto. Akho walk in ngesonto, akukho cingo ngesonto, ngiyaphumula. Ngiyaphumula. Yabo. Angiyanithanda kodwa abafethu. Nginithanda njengemali. Nginithanda njengemali. oSgujana ngene emgodini, uwena wangiqamba wathi ngupopma. oSgujana ngene emgodini, oSgujana wawungiqambelani, uwena wangiqamba wathi ngu Singani matate kama kuphaka isibongwanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi intupha kudakwe yini nginqole phuqaphuqimisa abafokazana ngothola tamantise ithuluza ngihamba inalo ngilifica ensimini uqhamu uqakile kuzoshuba kusangazana namayini kumafavuke njengedangabane ngunogwajo phathwa ikhulule kufuka amakhanda khanda ngidlondle namakhanda amabili elesithatha lenkosazana ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanya wafokofo ngeke ngizwe ngempatha babagcwala naku sike singeke ngizwe ngempatha mina umsebenzi wami ukuvikela abantu uyabona makuthiwe inyanga ziyahlangana zihlanganela ukuthi abantu sibavikela kanjani abantu sibavikela kanjani hawu tick for me ngiyayiphasisa leyo makuthiwa zithi abantu igama lithi asihlanganeni bafowethu kufuna si-upgrade izinga lokuvikela abantu nezinga lokuthi abantu bangaqoleki nezinga lokutshela abantu ukuthi igubha ayisebenzi sesiyabatshela abantu manje asihlanganeni sitshela abantu iqiniso ngoba mazingahlangana zibuye zithi isigubhu siyasebenza futhi sek kodwa mayingahlangana inyanga zibuye zibafowethu sesiyimbumba sizolwela abantu lento yesigubha yikho bafowethu khona iqiniso ngoba kusiza kuhlangana iqethe kubuye namanga ngoba sesihlangana sobheka thini kubuya nani ngoba ngiyabona mina khona abanomzana abavuthiwe abakhona lezi inyanga bengazazi khona abanye ngeke ngakhuluma nabo ensukwini bengimema ukuthi ngibe kwingqunguthela engasho ngathi ayingeke lo muntu uhlakaniphileke lo muntu uyabona ungakhulumi nongakazi engage umuntu kodwa usileke lo usile lo futhi usile bese ngiyabachecka futhi ngibabambe banegodle nje enje uyabona abanye baba bafethu igodlo zabo ziyaphila izwa ngamba bafethu hayi bafethu izwa ngamba ngeke ngihliphize one way madoda ngeke abafani labantu bafethu zikhona igebengu kulezi inyanga ze social media kodwa zikhona ezinegodle eziphilayo ezinegodle eziphilayo uzozibona ngani ayikho weyifica promote isigubhu once inyanga ya promote isigubhu futhi sack sebenzi lonto Skuphu hayibo futhi even worse masekuthiwa khona amagundane alanda imali alikho igundane bafowethu elake layilanda nangesikhathi sosobala alikakazi igundane lilanda imali alikho elilandayo alikho futhi eliyoyilanda imali igundane imali yasetshenzwa bafowethu imali yosetshenzwa maye khona othi unegundane elilanda imali mina ngamnika u200,000 aphumele obala athi nanti igundane leyilanda ngamnika u200,000 cash maye khona othi unesigubhu esikwazi ukulanda imali angitshele athi ngibhaka nase sami isigubhu siyayilanda imali ngimnika ingqinamba mina sokuprova lento ayishoyo ngamnika u200,000 yo muntu and ngimvezela ngithi nase sikhathi silandile bafethu imali isigubhu nawe sokulandela hayi ngukho ngibhaka impela kusho ukuthi bengingenalo ulwazi ukuthi khona isigubhu esilandayo usibani nase sakhe silandile ngiyomkhipha u200,000 bafethu and lo muntu bethi nase sami siyayilanda imali ngiyoqala ngimveze la ngithi bafethu uthi siyayilanda imali masiyilandile isigubhu imali lo muntu kusuka namhlanje ngizomkhothamela mina King Bhaka masiyilandile ngendlela engizomyalela ngayo ukuthi akwenzeke phela sibone ngingamnika u200,000 cash 200,000 cash awukhe ngibhaka yini ungamnika imillion phela nginayo imali engingazi ngizoyenzana anginayo leyo nto mina imali ongazoyenzana ngeke ngithathe 1 million ngiyonika impatha nje angenze lento mina kodwa ngokuthi mina ngoba sengikhulume kanje kube khona umuntu othi nase sami ngoba lento yokukhuluma one way
akufanele kube ngathi uthi siyagxekana akucaci ukuthi kumelwe iqiniso sikhuluma ngereality hayi ngamnika mina baba etinasi isigubhu siyilanda ebank nasi isigubhu senze 1 no 2 imbuza iphendule hayi lalela baba ngagcwala mina ngaleyo muntu baba ilani ngabona khona mina ngimzonda umuntu ngizonda amanga kuphela lani ngabona khona hayi lani ngabona khona kodwa bafethu mangathiwa inyanga ihlangene seziyabuya zithi bafethu besihlangene into ebiseqhulwini ukuthi abantu sibavikela kanjani nokuthi abantu balekelela kanjani siqhamuke neplan ukuthi umuntu ongasebenzi inhlobo ulekelela kanjani ukuze abone umehluko ngaphakathi abalingana abantu mina ukhona umuntu okafike la ethi uzokwenza consultation mase ngiyam-advise hayi mfethu lalela awuvaliwe wena awudingi lutho futhi ezovula into edingeka kuwena mfethu kudingeka nje ukuthi umqondo wakho ushintshe izinga lokucabanga phela yabo izinga lokucabanga mfethu hayi ukuthi umsebenzi awutholi wena awunawo ama qualifications wokuthi ungaqasheka asibeni honest ngeke ngiyithathe mina imali ethi umuntu kade ngifesa nguthola umsebenzi imfundo yakhe ithini hayi ngino grade 7 ufuna umsebenzi 1 hayi wanoma yini uyabona umuntu 1 swathi noma yini already leyo muntu isikhona inkinga lapho wathi nje ngifuna ukwenza noma yini seyifuna wenze leyo muntu seyifuna advise ukuthi hayi ke mfethu mawufuna noma yini ke qala wenzeni mfethu qinisekisa ukuthi uzwana nabantu abaphumelele rub shoulders with those successful people and respect them labo abantu abaphumelele bazobona ama opportunity bese beyabona ukuthi at least wena yini ongakwazi ukuyenza uzofakwa uzompintshiswa ngoba mawuthi uzocompete nabantu abafundile uzocompete nabantu abano matric wena ungena matric velo ne matric uzoba ne advantage kunawe ngisho ukuclean endlini bafowethu uyabona bayafuneka abantu abano matric ukuze abuya kwazi ukusiza izingane zale ekhaya ngehomework uyabona ngicanga ucleana ngendlela imisebenzi engekho sekugcina nakhona kuqashwa abantu abano matric ukucleana ukuze akwazi ukusiza izingane ngehomework yabo so uyacabanga wena ngempela mfethu uzothi mina ngikuthola umsebenzi unani mfethu unani ifuna kuhlalwe phansi uadvise uyebo uzoluthola usizo kodwa boniswa indlela hayi uthi mfethu kumele uboniswe kube kuthiwa lethu 10,000 lethu 3,000 konke engizokunika yona ukuze uthole umsebenzi ini leyo akadingi into azonikwa yona lo muntu bafethu akadingi into azonikwa yona kudingakalani yena kudingakala azi ukuthi njengamanje ikuphi la afitha khona ikuphi la ngafithi khona ama chances ukuthi aqasheke i-competition is too high because maningi ama graduates angasebenzi ngithuka isimanga mina khona ngisho abantu abafunde 7 to 8 years abawodokotela abangasebenzi abahlele emakhaya inqwaba khona ngisho nurse abangahleli khona ngisho thisha abahleli khona inqwaba ayingeke ugovernment kunezinto ekumele ayithathe serious bafethu Shall serious ukufunda bafethu kubiza imali enkulu kakhulu ufunda so mase ufundile akufanele ngempela kuthi imisebenzi ayikho kuyizwe lihluleka izwe ukwakha amathuba omsebenzi ngoba amathuba omsebenzi ayakhiwa bafethu ziningi indawo zesilo ezikhona ongenziwa amathuba emsebenzi kudevelop kwakhiwa ama mall kwakhiwa ikole kuthathwa othisha abafakwe ezikoleni ezakhiwe iningi into engenzeka lana iningi into engenzeka ngoba iyakhokhwa intela iyangena imali inkinga ukuthi imali ithi mayingena kugovernment bese kuba khona abaphezulu abafuna ukuyidla ngendlela yabo imali bese bephinda futhi bezobhoza yabo ufica umuntu ethingela intombi yakhe imoto ka 1.5 million kodwa ugovernment intombi yakhe hamba ngemoto 1.5 million uyithathe le mali intshontsho kubakhokhi bentela uyabo so into ebhedayo efana lezo hayi ukuthi amathuba ugovernment angahluleka ukwenza amathuba omsebenzi mangahlala phansi kube ne strategic plan kukahle ukucaca ukuthi yini ezokwenzeka kungenzeka yebo kungenzeka so izinto lezo engabe ngempela thina masilwela abantu
siyakwazi ukukhuluma ngazo ukuthi ngeke government awushintsha umshovo khuluva shintsha umshovo khuluva baxakekile abantu la ngaphandle awadaleke zikhona indawo zesilo zikhona indawo zamakhosi ezinawo umhlaba something can be done and let ngagcina izigenerate yona imali ngoba vele imali ngokugenerate imali ngokucirculate ingagcina ikwazi ukuyisecretela ikwazi ukufinyelela kuona wonke umuntu ingagcina ihamba ngemncele engagcina manje igcina ihambe ifika ibhajwe ingakho kubophisa ukutholakala nemali endlini ngoba le mali endlini yini ibophise ingoba ngabe ihambile yazi yafika kulo muntu ohlwempu wena uvalele 1 million endlini lo 1 million ngabe ucirculate wazi wafika kulo yamuntu onidi out there wena uvalele wedwa then ke yicala ke lelo into engakhulunywa engaboniswana enganegotiatewa icala line charge yalo lelo cala lelo yabo. So izinto enjalo ukuthi yini ekumele yenzeke yabo. So mangabe singabakhuluma amaqiniso bafethu ngiyacela nubambe private number ngiyacela nubambe bafethu private number kodwa futhi ningawubambi private number ebusuku private number uba ingozi ebusuku yabo nje bekwa abamnyama kakhulukazi from 7 kuyale seyaqala ke imimoya iyakwazi ukuganga ngo private number. Kodwa during the day ngisho bangaganga abantu awukwazi kuba ingozi during the day private number phela ngafuna abantu abakusabisayo nabakuthreatenishayo nezikweleti during the day. Ubaleke ngani private number ukuthi uanswer ingoba bafethu mangabe kumele uvalwe into zakho zingahambi kahle contactwa imimoya ama spirit alwa nawe ahamba phambili afuna ukukuvala bese yabona ukuthi okay kunomsebenzi o-applyelile noma kune position ephezulu e-applyelile yabo mase kuvele kuba khona lesikweleti ongeke uzusikhokhe ngesikhathi wena ufuna ukuya phezulu bese beqina besikweleti ngenkathi beqina besikweleti bese uyabaziba ngoba bafona ngo private noma bafona ngelandline and awusawabamba ama landline ngoba awazi ukuthi wobani abafuna ngenkathi beqina besikweleti kanti khona into oyi-applyelile noma into oyifunayo awusawubamba private then mawungasawubamba private sebezokwenzani laba imimoya lelwayo seyizosebenzisa leyo chance ukuthi awubamba private mayisiyenza labantu abazokuthuthukisa ukuthi bafone ngo private ukuze bangakutholi ngenkathi bengakutholi sewuluze itender sewuluze umsebenzi yini indaba ungenile uprivate wena wayitshela ukuthi ikweleti wayitshela ukuthi abathakathi wayitshela ukuthi izitha wayitshela ukuthi yini kanti izitha zisebenzisa uprivate because uprivate ubusebenzisa ama corporate bengabe efonela abantu ukuze impilo yabantu ishintshe ngenkathi uziba uprivate wena usuke sewuziba nenhlanhla ongazi ukuthi yona noma kuyona ngenkathi uziba ilandline ngoba uthi hayi ziyafona izitolo ifuna ukulanda osofa zifuna ukulanda imoto ifunani angisayibambi landline uziba ilandline kanti sewuziba icall ezoshintsha impilo yakho and ama spiritual wayo asebenzisa leyo ntuba ukuthi cindezelwa fila ingcindezi masulahlekelwa iopportunity fila ingcindezi kuqala then opportunity ingakho umuntu mezoyibulala uqale afile ingcindezi azibone lahliwe azibone ngenayo umuntu azokhala kuyena bese yayibulala ke awuvele uvuke ekseni nje ujabulile unemali ebanki uizi happy ingane zakho uthi namhlanje ngikhalela ukuyibulala awuthi ngiyiqashule ukuze ngikugcwalisele ukufa ufake intamba yakhe into enjalo uba nengcindezi kuqala ama spiritual wayo akupressurize akucindezele alwe nawe ingqondo ihambe phele bese uthi hayi ngeke kungcono ngiyibulali ayisekho into engiyiphilelayo yabona noma angihambe ngiyontshontsha noma ngihambe ngiyobamba inkunzi uthi uyibamba inkunzi ufika usala enkundleni izinto ezinjalo mfethu mina ngiyacela ukuthi noma yini lekwenza ukuthi ungawubamba private ngicela during the day clearisha leyonto noma yini eyenza ukuthi ungayibambi landline clearisha leyonto ibambi landline ubamba private ngoba izinto ezinhle empilweni yakho zizofika ngelandline zizofika ngo private futhi private number once wathi ubamba private sengiyazi mina uzoxakeka sengiyakwazi unenkinga
sengiyazi unenkinga icontext sabisile ukuze lose opportunity bafethu I love you more than anything else in this universe. There is nothing compared. Uyabona, the way I love you, there is nothing compared. I will always love you, and I will always come forward and pass or convey the message that will heal your wounds, the message that will give you directions, especially when it comes to that spiritual journey. I will always come forward and convey any message that will heal and guide you, you know, and I won't regret and angixolisi angizisoli angifuna ukuthi ngithi khona enkanjani. I will always stand firm and protect you, you know. Into eyonishaya iyoqala ishaye mina, eyonishaya into eyoqhamuka nezinyanga ngiyoyi approve ngithi hayi bafowethu hayi yazi yayinhle into eqhamuke nezinyanga bafowethu cha izinyanga siyabonga kodwa hayi ukuthi kuhlangana igebengu mase ihlangene igebengu ziplana ukuthi abantu sobaqola kanjani lento yomshikashika wegroup so uphusha kanjani. Hayi ngeke, sengithemba nje lamadoda engithemba ngikhuluma nawo ngaweza ukuthi avuthiwe ukuthi ikhona light one day ezoba khona enyangeni. Umsebenzi wenyanga kahle kahle ukuvikela umuntu inyanga zinga understandana kodwa ngeke izwane. Hayi babakhohlwa akufanele izwane inyanga beke zazwana bazobhubha abantu phela abazotrupaselana ukuthi awushaye nawe sengishayile sengishayile botrupaselana abantu ukuthi ayiqola lo uyaqoleka qola lo unenyuke ephumile sengishayile mina ngalithatha imillion thatha nawo 500,000 lapha athi umunye moja mfowethu noma athi moja hayi lalela baba lalela funa si understandane uhlonishwe umsebenzi kube ne directives. Ingakho mina ngithini ikhona i-council ekhona, ikhona i-council yenyanga ekhona, and le council yenyanga ekhona angifuni ukuqamba amanga nami vela ngubona umsebenzi wawo le council ekhona anguboni kodwa ungawuboni kwami angakayi kuyona ngithi angubona umsebenzi wenu kufuna ngiqale ngiye kubona kuhlalwe phansi sibabuza ukuthi nakho kungena abantu bokufika berobha abantu bakithi la nampa abantu bakithi bazinyanga berobha abantu bakithi futhi ngoba ngifuni mina kuthiwa abantu bokufika kuphela barobhayo ayikho leyo nto leyo. Igubhu sigcwele kona wonke umuntu oyinyanga angathi zonke inyanga kodwa inqwaba yenyanga sigcwele igubhu and ine show inyanga ukuthi amanga ayisebenzi nje isigubhu ine show kodwa ithi kumuntu wakubo ithi kumawayo ithi kubaba wayo izokusiza lento. Okay ke kungcono mawuzomnika mayebuye ekhala masuyam entertainer futhi inkinga mayisekhala uyamblock ila ngidinwa khona ke lapho ngidinwa nje into yokublocker yabona yokublocker ayangishintsha umuntu umblockela ukuthi ukunikeza imali yakhe wathatha into yakho uthi angikho happy ngithi ngiyithathile wena uyamblocker nakho mina nginomakhandakanda akekho umuntu okuthiwa ngimblockile mina onomakhandakanda. There is no way ngoba nguhlonipha umakhandakanda ngoba usebenza ngedlozi elikhulu lomuntu especially lasemanzini sibuyisa leli dlozi ekusuka sekuthiwe ngeke sakusiza esekuthiwe ziyalwa idalwa esekuthiwe ziboshiwe into zakho esekuthiwe ngeziqaqwe vele idlozi ungabona unenkinga ingoba idlozi liphazamisekile laduba noma layibamba noma liyakulwela kodwa wena awul acknowledge then kube ngathi liyahlula idlozi kanti umuntu ohlulwayo wena odayisa idlozi lakho kanti noma inini baba oma esayidini ledlozi lakho and idlozi lakho kumele likhulume kuwena wena ingane yabo. Ngangizwa umuntu athi idlozi lakho selikhuluma kuloya muntu awukho lo msangano thiwa idlozi lakho selikhuluma komunye umuntu ayikho leyo nto leyo. Idlozi lakho likhuluma komunye umuntu idlozi lakho fanele kukhulume kuwena ngamaphupho. Okwesibili ake niyekeni futhi lento egcwele yokuphuphelana ngikuphuphelile we uyazi ngiphuphe we ushawa abantu oyibo kahle wena yazi we ngikuphuphile ngiphuphe kuthiwe nginika u2000 ngiphuphe kuthiwa nginika u2000
nawe uzokhipha 2000 umnika umuntu ngeke uyenze leyo nto ngiphuphe kuthiwa nginika u500 ngeke uyenze leyo nto kodwa umuntu bethi ngikuphuphe ujahwa ngikuphuphe uhlukana neoyakho inentombi oyakho uyasuka wena uyodinela indoda yakho ngomuntu othe uyiphuphe inentombi usuyoyidinela kodwa semuntu engase athi ngiphuphe unginika u500 ngeke wena umnike lo muntu u500 kodwa bethi ngiphuphe indoda yakho inentombi uzoyidinela indoda uthi ngisho abangani bami bayakuphupha ngisho uanti ukuphuphe wena unentombi kusho uyachitha uzodinwa kodwa bengasathi uanti ngikuphuphe unginika 500 uzothi unamanga anti lemhlabeni alikho iqiniso lemhlabeni bafowethu alikho iqiniso lento yamaphuphelana ngicela siyekeni isime incwadi ayiye kulomuntu eqondene naye ayiye kulomuntu hawu sikhathele ihlobo ziphuphelana esinye sifuna wenza intando yaso hayi ngikuphuphe thiwa asambe siyethuneni sitshelwe inyanga asambe siyethuneni asilazi ithuna likuphi sesitshela wena ngiphuphe siyethuneni lama wakho okuanti kumina hey sifike lapha support imali emhlophe saliklina hayi kumele siye khona ethuneni kanti ubastard ufuna ukulibona ithuna khona ezolithakatha kahle lenyanga yakhe nawe uyambiza hayike masuphuphi asambeni hey aniyeke ukuphuphelana ake senze ukuthi uziphuphele wena omunye bengabe ufuna ukuhlaba ithe inyanga yakhe akahlabe khona ezothwebula inhlanhla zabantu bakubo manje abantu bakubo basile ababayizwa into kalo athi hayi ngiphupha ubaba efika ethi asimenzele umsebenzi unamanga utshole inyanga yakhe tshela bengabe ukuphupha ubaba muphuphe wena akaphinde futhi ubaba aye nakomunye umuntu aye futhi kwenye ingane ubaba akazambe zonke ingane mase uyenziwa umsebenzi akangaye enganene yodwa mase kwenziwa umsebenzi angenziwa leyo nto sikhathele ikelimi la sikhathele ikelimi papa yini bafethu ngeke phela hayi sikhathele ikelimi la ngeke papa yini evele ngabe kusavalele saka mangikhuluma nani angazi ukuthi yazi madoda uNkulunkulu wami Jesu yazi ngithi ngiyavalelisa akuvaleliseki kunjalo phela bengabe ubathanda abantu kulungile ake ngiyiforce papa yini